mi mit mua status amoi view ani the ma se status dik tak inun kha lalpan moi ati angem Samuel pakhatna chuan heti hian kan hmu a lalpa chuan mishing endan angin ain ve silova mishing chuan pon lam landan an entrina lalpa ero chuan thinlung lam ain zok thina ni ati hi kan shedreng avapoimo em pathian chuan kan pon lam landan hi moi viewin traview ma sela kan chung ril nun zok hi kan ril ruput mang zok atang hian min te ani ti hi kan shereng thinanga kan pon lam landan ain kan ril ruput mang hi kan ti thiang lim fo avapoimo em itana hun pe thin tu chu ngai lu le ro khovel thil ril rutne theitu chi sang sangin achim buai lain nang hi thil poimo ber ini ti lantir tu thil pek ro pui takini kha ngai lu le ro petera thon khatna chuan heti hian kan hmu a engdang zong ain in mangai ton war ro mangai na omna a an na cho a rin chu huat na omna a bong pa chom thau ain athazo kani ati hi kan shereng thindon nia ko shan hian beitu le sel tu tam tak anei thina chung zinga chuan ilotel ve em ka thian siam that idu tak zet ani chuan achunga zuang lu dro ral khata tang ringot chuan engma siam tha thei ngai lawang i mo ral khata a auring berte hi alilu thuk berte an ningai lawa tap chak zola pafing tak te hi achelai siam thatu an ningai heklo hei hi shereng thinla pol dang zong hi chu mishing din ani a ko shanero soisel tu om thin ma se mit thi khokul kong khar te poina an ngam lo tura lal isua krista din ani ti hi vong reng thinang che mathaya bung chom paruka chuan heti hian kan hmu a helung pui chunga hian ka ko shan ho karem chowanga mit thi khokul kong khar te chuan chu an ngam lovang ati hi I thei ngil ngai lovang u Hringnuna thilpoimo panga I hriat reng turte lo chin chia tlat thinang che mangai tu che chu phatsan ngai su la nataka mi thinlung hliam tu lim thei tak an om ngai lo itana mirin om chu bum ngai su rin na lo chuak le tur hian kum tam avei angai to thin I har sat laya puitu che chu thei ngil ngai su la tun chau lo po kha mamo ni ilanei don ania ilaka do theina lantir tu chu musit ngai su mel ma hlau om taka ichua mayang ilaka ngilnei na lantir tu chu achunga hlokna du awang main that chua let ngai su la itana mihlu iphum bo pal hlau da ange thusil tu bung kwa chuan heti hian kan hmu a fin na chu indo na hriam hrei ain a thazoka ma se misual pakhatin thil tra tam tak ati che thin ti hi kan shedreng avapoimo em lalpa hna lom thu ka soi thin ka hun kal to chu engpo ni se ma hun dom tak min pe ka wangin hei ero Hringnuna hian apoimo fo ani in siam thatnan hian kan ma hun ain kan tun hun ero apoimo ber ani ti hi joba bungriata chuan heti hian kan hmu a pathian izon ngata engkim ti thea hnena idil ngat chuan thianghlim le ngil ini chuan itan bengwar atho nge yang din mundik ape angche ibul lama te mala itop lama ilianang ati hi omzia avaril te lul em ifelemo isualemo engtiang pon in lakshan tumbala idam chung zongin ichung kwa chuan antel reng to thowang che chu wangin ichung kwa aming che chuan iming chetel zela aro pui chuan nangpo iro pui animai amo chu ikuta aume imo esterika lalnu ni dalin atraplo ngoi rengin ain buat saya ahun alo thlen chuan huai takin alai chin te tan ading chuak mai ani nangpo
itel na chung kwa a mo phurt na inei kha idil ni lo ma se ilai chin te tan huai taka ding chuak turin in buat se ro le Timothy thon khatna chuan heti hian kan hmu a tu po ma ni chung khat laina te ngai saklova ma ni chen pui chung te ngei po ngai saklo chuan rin na an phat san ani ring lo mi a in an sual zok ati hi kan ngai to fo thin don nia